azatwara Ballon d'Or. Umusumari wabaye voka. Umunya Costa Rica Keylor Antonio Navas Gamboa aragira ati ntekereza ko hakwiye kubaho Ballon d'Or yihariye igenewe abanyezamu gusa. Uko bimeze ubu umuzamu nta mahirwe afite yo gutwara Ballon d'Or kuko icyo abantu bitaho muri iyi minsi ni umubare w'ibitego ndetse n'imipira ivamwo ibitego assist. Nta witaye ku mipira umuzamu yapakuruye ibyitwa save. Nubwo Navas yijujuta hari ibihembo bikuru bigenerwa abanyezamu buri mwaka nka trophée ya Chine, igihembo gitangwa na France Football kigahabwa umuzamu mwiza w'umwaka mu birori bya Ballon d'Or. Iki cyitiriwe Levi ya Chine, umunyabigwi w'umusoviete, cyatangiye gutangwa muri 2019 ku nshuro ya mbere gitwarwa na Thibaut Courtois. Ugihabwa atoranwa n'abigeze gutwara Ballon d'Or, gihabwa umuzamu mwiza i Burayi. Kuri Keylor Navas ntigihagije, aragishaka mu bundi buryo, ahari gisa na zahabu, ahari mu izina ryacyo harimo or, aurum, kibe Ballon d'Or nyine y'umuzamu mwiza, habeho Lionel Messi w'abazamu. The best FIFA Men's Goalkeeper Award uheruka kugitwara ni Emiliano Martinez nyuma yo gufasha Argentine gutwara igikombe cy'isi. Yarazunguye Edouard Mendy, nawe wari wazunguye Manuel Neuer, nawe wari wazunguye Alisson Becker. Icyo yemeranya na benshi nuko turi mu kiragano aho umunyezamu adahabwa ikuza kwiye. Nushaka ukuremwa imipira itabarika, uwatsinze igitego, uwanyeganyeje inshundura niwe uterwa icyotezo. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Zinedine Zidane aratuganirira kuri Lionel Messi inshuro ya mbere ngo yamumenye. Zidane aragira ati hari muri 2005 tugiye Camp Nou gukina El Clasico. Abakinnyi bari baduhangayikishije bari nka Ronaldinho Gaucho, Deco, Xavi, Wenda na Samuel Eto'o fils. Gusa Ronaldo ifenomeno yaratubwiye ati umuntu mpangayikishije n'umwe, umwana muto uruhinja rwitwa Lionel Messi. Ronaldo yarabizi. Messi yaje kuvamwe umukinnyi wa mbere ku isi, Ballon d'Or 7 n'igikombe cy'isi. Biratangaje cyane icyubahiro abanyabigwi ba Real Madrid baha Lionel Messi. Baramuzi, ubushobozi n'ububasha agendana mu maguru ye barabuzi, bahanganye nawe baramuzi. Uwaba umufana wa Real Madrid ariko nanone uwaba unibaza niba Lionel Messi ari ikivejuru. Si kenshi uzabona abakinnyi b'amakipe ahanganye basingizwa bazonze imyaka myinshi. Iyo bavuga Messi ubumva n'ikikango, yewe no mu gihe batagikina umupira. Muri 2006 Ronaldo yabwiye Ronaldinho Gaucho ko abakinnyi ba Real Madrid bakoze inama, banogeje umushinga wo kuvuna amaguru ya Lionel Messi. Igihe bahuye nawe ntibamutsinze kandi ntibashoboye kumuvuna, yewe nta n'uwamuriye urwara. Ahari no muri 2012 Sergio Ramos avugira muri interview ko yifuza ko Lionel Messi yakabaye atarigeze abaho, kuko wenda iyo atabaho bakaba baratwaye ibikombe bindi byinshi kurushaho. Ramos yahishuye ko hari igihe bajyaga mu kibuga intego ari ukuvuna Lionel Messi, kabone niyo byabasaba kudatsinda umukino nta kibazo. Ntibamuvunnye, ntibabigezeho, byarabananiye. Ronaldinho Gaucho yigeze kubwira nyakwigendera Kobe Bryant ko Messi wari ufite imyaka 17 gusa ariwe hazaza h'umupira w'amaguru. Kobe Bryant ntiyabyumvaga. Messi w'imyaka 19 gusa yatumye abantu benshi basesura umeza. Abana baravutse bitwa Messi. Messi nawe yarakira umwana. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Benjamin Mendy wafunzwe akababara akagirwa umwere agafungurwa, yagarutse mu buzima busanzwe, arashaka ibiribye ibyo yavukijwe. Uyu Mufaransa ngo yiteguye kurega Manchester City aregera imishahara ye atahembwe, inyamara afite amasezerano n'ikipe kuva muri Kamena ya 2021.
uku kwezi kurarangira Benjamin Mendy yamaze kugeza ikirego mu rukiko. Mendy akigirwa umwere yakiriwe n'ikipe ya Lorient nta n'umwe umwifuza. FC Lorient yiwabo mu Faransa impyisi y'iwanyu ikurya ikurundarunda. Kuva yayigeramo ntaritozanya n'abandi, akeneye gusubira ku rwego rwiza ibizamusaba nibura ibyumweru 8. Ntazaba hari ubwo Lorient izatangira shampiyona icakirana na Paris Saint-Germain kuri iki cyumweru. Muri 2021 umunsi Mendy atabwa muri yombi, umukoresha we Manchester City yarayatangaje ko yitandukanyije na Benjamin Mendy ndetse ko kontaro ye ikonjeshejwe, mbese nyine adafatwa nk'umukozi w'ikipe. Mendy arashaka ibye ndetse ibiganiro na Manchester City byatangiye. Nibidashaka imanza imuha ibyitwa ibye n'amakuru hanze y'ikibuga. Uyu mwaka w'imikino muzabona Paris Saint-Germain isa nkaho ari nshya. Kylian Mbappé akomeje kwitoza wenyine, arasanura mukato kugeza aguzwe akava Paris. Ababyeyi bikiza amahwa. Leo Messi ari gushimisha abanyamerika ari Miami. Neymar Junior yakoze inama na Pini Zahavi, uyu ni umushakira akazi. Ubanzura ko agomba kuva muri Paris Saint-Germain byamenyeshejwe ubuyobozi bwa Paris Saint-Germain mu isura nshya. Neymar ngo ntarabyibagirwa ubwo umwaka ushize abakunzi b'abahezanguni ba Paris Saint-Germain bazengurutse urugo rwe bakamutera ubwoba n'amabuye, bakamuvugiriza induru we n'umuryango we. Kuri we ndakwanze ntivamo ndagukunze. Amahirwe naya, azaba atari Messi, Neymar na Mbappé, azaba atari Eminem, azaba ari nka Kang In Lee, Marco Asensio, Gonzalo Ramos, cyangwa se murabe mwitoza kuvuga amazina nka Hugo Ekitike. Paris Saint-Germain yihinduye ukundi. Dusaba inema yo kubyakira nta mananiza. N'amakuru hanze y'ikibuga, nge nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Iyi ni Radio Rwanda.